Kublai pi baro kini kilongki kubor bam dagasngi. Usamla Robin Farron Khan ude wayne ki samla kabri unyau trap ubakwa ban treya laka kamla jong na marka khamsuk bat omdan bala ban wan tuklar. Kakam kaba usamla Robin kaba utrei kadi kakam su jacket su pla dagasni mran. Utei usamla ude basyang basa haboy si road light mukra kano kalong kaba tenat ban yo iye ka jingshilur ki samla khasi ban jiet e kakam kaba ki briu ka jela kidang duna ban trei. Hadu mentatang ki company ki basu bat penmi penyat ya ki jacket. Usamla Robin Farron Khan ubla ai kerteng ya kakam su jacket da ka Robin Farron Leathers Craft Shillong. Shushu utai usamla Robin ubatai hau on tour news kakam kaba ujit ban su jacket sni da ki paka kadai kaba ula don jingtmu nadu dang kamren. Ujumlin bansu iki barit kum kabasu iki beg pisa usna usu ya upan po singkai. Haga jim telun janggapor ka kamsu kamsna penwanduri ki beg pelat heptiar theptar kalaktik bansu iki jacket ya kabaulas dang nadu usnem arhajar khat khandai shwa ka covid ya thu de usamla. Ulalong uway na prengki samla ka than chate lamingi bansu jacket sni da kasni paka ya thu usamla Robin Farron Khan. Kajim tray ka baulas dang kalakran khamjam bun ki pat ba ki ai jing kershan ban thiet agador ka babin bat scam na marba usu hi haringkat ki nong tray habakali ujiyo jingeram ne emna ka sarkar ka khubor ka sngotenat ka longdei ka jing knerkti jong ka district commercial industrial commerce ka ba ai jing hi kai kumno banyo ki lat jingeram na ka scheme sarkar india ling ba ki skill development. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. If he got company foreign leader goods ne la besu India ka ai gua pelong ipi ba yuan song dukan ne program Malaysia jangka district general industries kani ka popolong manus ne ka DCIC ka sikot ini man dalam event semua chụp snem là đập lệ xí mà tàu snem nghỉ thì khót biang nghỉ xí thì this time nghỉ là yo por pha si panai ấy thì nghỉ là phân krek thì nghỉ là ile kepala nghỉ di tang 17 member thì nghỉ là ile kepala pen biang nih ke stop tempat ini nghỉ asli kuno kisam ya tani kayo bapelong sa district industries ka kejing le jong ka DCIC ba kala Arab ha sebelum ni hantam yang ki padang tusang long kala ai exposure lembai ki scheme su kala ada simteng di kala Arab yang rupan kering customer mai di kom gini ki events ki Arab ini event generate revenue man beni ya kabai nong juga production ni di mata makin scheme ba video ba ka district industries di apply having a public DA can dia ba kini banyo basically kami ngikut ke Prime Minister's Employment Generation Scheme di ngai actually araja kena yang last ni dalam dia di tanpa long por bang sedang araja kena di funding lemah ayen be terpisahi dari Mei ayen kita Arab di hadir untuk sisin ba
sedang realize nem tu realize pa Kiero produk Kiero ate sedang pat berkiu kan di machine no tak PMG kan banyak support ban increase ka ban benhe ya ka machinery dai yakini giban ngila ayat komod ki wallet sekian kan cai Sebelum itu naik berkiyo ya kini ki seni. mga nungkong nungkong syab en pak ngi hapan sutu ka seni gede ka cat seni di kani ka bangi penokam bangi ka seni kam tam ki jaka gede ka seni blank di kidon ki supplier sapo India ki ba lapan ai ngi ka seni pakak tingi ngi kenjok tin cekin ki supplier yo ya kamar ko hak di lembah ka jing shania bat kini ki suppliers ki habis tiap sengi dan ngilasna dengan lagi ya ka raw material kan hakti kemot pin supu bet kanu kajing pel kapadeng jok sintetik baka seni shisha kan dimentang ngidang le tang ki seni pelang ke bat ki seni mu seni masih rungi le tekan tu Ya kai ko tak didengkap ya. Dan pakai yo ki pelak tulun sila aji kai masih film sila ajam. Mereka ini guna nak joki abadi yang kam dikri. Na pangadongkam manta yangi kalau namar ka setup jengi kala kam kya ka investment pangadongkam jarab kadi mengiyo ka support jengi loting support kalau yangi kam taming padang sedang kani kadi ka we ka kom bantau kam yaki na kasih jengi long kadang-kala kelenti yaki ru bakin kio ban long ki skill labor semua ngi ai training hi nangi yaki no trailer jong long kayarap yaki ban kio hakaliam ka kamai keji na ningkong perbangan sedang ya kini na artatin syndrome namar pa sisin hi bapila sin loan kemot kaladan kejingkia atau pengi bagi hapan sil temalong na semua puluh bangsim nanti CIC nomor ba kadang ka subsidi nam takit na kasi hamtam ni GST kadang ka subsidi of about 25% kan katu ketiga ka ba pensong dor ya ka business bagi pelik kan kaya rap yang ngisi pun